kao što znate, nismo imali laku situaciju, ova pobjeda nam puno znači da bi se priključili gornjem dijelu tabele. Mi smo mlada ekipa koja je igrala sa puno oscilacija, što je negdje i normalno, ali evo polako, kako vrijeme prolazi, nadolazimo i nadam se da ćemo da pobjedimo i u tom posljednjem kolu da bi što bili bliži prema vrhu, a onda u drugom dijelu kad se spremimo posle novih priprema, mislim da Sutjeska mora da bude u vrhu tabele i jednostavno sve ćemo dati da to bude tako. Imao sam i dosta šansi i možda još više golova da postignemo ove sezone, ali eto, ja i Anjić smo postigli po 7, to je najmanje bitno. Bitno je da Sutjesku vratimo u vrh tabele. Gol ili asistencija jednako je važno, tako da bitno je da ekipa bude u vrhu, ništa drugo. Konačno smo uspjeli da ponovo da povežemo dvije pobjede za redom i da izađemo iz nekog crnog perioda koji je bio iza nas i sada evo posljednje 3 utakmice imamo jedan pozitivan rezultat, pozitivnu atmosferu i nadam se da ćemo i završiti, što kažete, zadnju utakmicu sa Dečićem onako kako treba i da idemo na kraju opet, da ne kažem potpuno zadovoljni, ali ono kako je izgledalo tokom jednog dijela sezone, da, ajde da kažem, spasimo polusezonu, donekle da budemo u igri za taj gornji dio tabele i da probamo da radimo nešto na polusezoni u smislu pojačavanja ekipe i povećanja ambicija.